ونجاكات الثانية وإلو نقطين لن تكتب الرحمن فليتفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وهجة على الخلق أجمعين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito mga kakasih sinallahu ta'ala ha tiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasyan sing kamu ha kabiaksahan. Umatod na isab kami hanap pangadjian maun pahadarat sing kamu. Hari hindi nasadya inabutan sin suara ini. Adapun hingganap pengajian yatud namo maun padarat sing kamu ayat hika unum pa ayat kahinapusan asuratul bayyinah. Mga kakasisin Allah Ta'ala ha tiranan, di ayat ini ya pahati katu sin Allah Ta'ala aula na hajaman na to ini ingi iwan singkangian sin Yahudi iwan Nasara. Demikian piapahati katu sinallahu ta'ala paparat saya marayaw indayaw iwan sing karayawan in bariman usug iwan bariman babae usug marayaw babae marayaw adunya sambil paadlaw wanakana.
Tengukan taniyo mga anak po impalman sinallahu ta'ala ayat ini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab nakamataud biyata sinallahu ta'ala ini si mga nagkupuro. Iwan nagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahing habang sa Yahudi ban Nasara. Sa bunal tuod palman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mga sila nagkupuro. Dahing jumlahan sinahlul kitab Yahudi ban Nasara wal musyrikin iban sinagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala sa bunal tuudin sila yan ulaika hum syarrul bariyah. In sila yan tangi-ngi manusia. Tangi-ngi manusia hadunya. Iwan sangi-ngi manusia adlaw kana-kana. Uno'y sabab may tak sila mangi di hadunya. Mataod na'y mangi sa sila yung sangi-ngi. Ika-isa. Kajabu bil Quran. Yang himuting nila. Hinabi hinapusan. Iwan. In pihatud sintuhan hanabi iban rasul. Amunay Quran. Mga anak po. Dungdungan na to marayaw. Sabab kal na aun kapipirigluhan dakula. Ha mga Yahudi ban Nasara amuin nagkupur. Amuin nagsakuto patuhan. Piyang himuting nila. In Quran mahamulya. Iban piyang himuting nila. In pagnabi, iban pagrasul, sinjunjungan alaihi salatu wassalam, sin biyabaita kanila hakitab Taurat, iban hakitab Injil. In sila yan katantan, pinari jahannam. Yawmal qiyamah, banghadlaw, kiamat na. Na hari pamaabot tinadlaw kiamat ulaika hum syarrul bariyah syarrul khalq tangi alal itlaq hajumlahan tangi piapanjari. Syarrun minal bahaim wal an'am. Tangi deng hayop. Sila. Mga anak po. Kanalong natutud marayaw. In palmansin Tuhan haayat ini. Ulaika hum syarrul bariyah. Tangi pia panjari bang manusia. Maita, di mahad sing kabayaan sin Tuhan. Tulangunin kabayaan sin Tuhan. Wairuun janji agarun nila. Janji patuhan. Janji magkahi. Wairuun agarun nila. Firman sinallahu ta'ala. Ulaika hum syarrul bariyah. Sila yan parmansin Tuhanin sangingi. Hadunya iban hadlaw akhirat. Dahil nga mga sangingi, nagputing.
Ikarua, amuin pinda nila. Inhambuog patu. At taslis bi aqidatit tahlis. To pamarat saya nila. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha salisu wa thalasa. Mga anak ka po, papahaliun kita ni Wadto. Sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab sinhinang nila yadto sangi ngi manusia pia panjari. Bangha adlaw akhirat pinari jahannam khalidina piha. Kakal sila halawm sinapinal ka jahannam. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala amod timbiyay tak katutan. Dahil nga sabab yan sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tashabbahu bil yahud wan nasara walan nasara. Ay kamu tungod simingod hayahud iban ay kamu tungod simingod hanasara. Kataan hoon, way manjari singuran mo. Adat nila, way manjari singuran. Badyo nila, way manjari singuran. Pagkaon nila, way manjari singuran. Pamarinta nila, way manjari singuran. Misan hambuho, way manjari singuran kanila. La tashabbahu. Ay kamu tuod simingod kanila. Naita, hinhinang nila, iwan beta na sintuhan, sangi bang manusia dah sila na. Na, unin maksud yan to, hali kamu. Pag-anib kamu, sabab makalamin. Sabab ada kala ini bugimano siya jaman ini singkakahinang nila. Ayat kaibanan. Walman sin maha suci maha tinggi la tu'jib ka amwaluhum wala auladuhum. Walman sin maha suci maha tinggi panabi kahinapusan iban sin umat niya ay kau mahailan kanila. Ay kau imibog. Way makahailan doon kanila, way makaibog doon kanila. Maita maghdub bi alayhim. Piagmulkaan sila sintuhan, karuwalan sila sintuhan. Nasya kali o makaibog doon, la tu'jib ka amwalahum. Magpaibog sila sintaod simpangalta nila. Magpaibog sila sintaod simpagmain-main nila. La tu'jib ka amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Ay ikaw mahailan. Ay ikaw imibog, ikaw iban sinummat mo. Yung pangasubo, imibog siya, way. Yung pangasubo, piaibog siya, huon. Kayo mo na yung kawasa. Kayo mo na yung sin. Kayo mo na yung malingkat babae. Imibog siya hadto, way. Naimbihawon. Wala paririhil, imibog na. Tano yan mga tuan. Diuklad ka niya. Ay mo na sa dasungan yung kabayaan mo yan. Amilaw mo ini ikaw rin nga tuan. Ay mo na sa dasungan. Istapa na. Kay mo na yung kawasa. Kay mo na insin. Kay mo na yung lingkat. Kay mo na yung kataan. Tayan tuan.
Naunin akin niya. Bangaw mahal ka din ito pa. Bulan iwan suka, langit iwan sinunun niya, hikaun parwalim ako. Iyon ko na impini ka ako sintuhan. Dahil nga sabab yan, taingukin niyo yung mga barimang. Inayat sumunod. Innal ladhina amanu. Sa bunal tu, di mga sila bariman usugiwan bariman babae. As-sadiqina. Bunalin pagkabariman nila. Bunalin jantung nila. Bunalin haswara nila. Bunalin na pito ang gautakbaran nila. Nag-usog, nagbabae, nagmaas, nagbata. Jama'u bainal iman wal amal salih. Yang buuk nila. Yang malansin. Atay nila. Simpito ang gautakbaran nila. Hum khairul bariyah. Paman sinallahu ta'ala, sila yan insarayaw-rayaw manusia. So, aun sa ngi, bukong kau biyaitaan mangi, tak biyaitaan kau sa ngi, iwan biyaitaan kau sarayaw-rayaw. Innal ladhina amanu wa amilus salihat. Sa bunal tuod, paman si mahasud si mahatinggi, in bariman, bunalin atay nila, bunalin pikilan nila, bunalin suara nila, bunalin pituang gautakbaran nila, iamalan nila yung kabayaan sintuhan, ipun sila sinallahu ta'ala, abdun min ibadillah, bukun sila ipun sin napsu nila, bukun sila ipun sin syahwat nila, bukun sila ipun sin syarap kaya na naman nila, sakawa ipun sila, makuyag sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika hum khairul bariyah. Sila yan yung mga manusia sarayaw-rayaw hadunya, iwan sarayaw-rayaw hadlaw kanakan. Mangita sila sa rayaw-rayaw riha dunya. Minal iman. Marayaw yung pagtuhan nila. Minat tauhid. Marayaw yung panghinunggali nila patuhan. Wala nila liamukan sin kabayaan nila. Wala nila liamukan sin napsu nila. Wala nila liamukan sin sarap kaya na naman nila. Sa doon sila hakuyag. Iwan rahmat, iwan barakat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Na nabiyak manhad tindagbus niya nalu rahmatallah, nadawhat nila in rahmat sin Tuhan, nadawhat nila in ulung sin Allah ta'ala, nadawhat nila in barakat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sabab wayroon barakat din kanila, way mabi nila, way hikarihil nila in rahmat iwan sin barakat daing Allah subhanahu wa ta'ala. Hiciwing karihilan, amanu wa amilus salihat. Amuin, bunnalim pag-iman nila, bunnalim pag-amal nila. Wala liamuran puting, wala liamuran mangi, wala liamuran pagpupur, wala liamuran sin sulang pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, manganal kita ni umarayaw sinji matuha masa na to ini. Inji matuha masa na to ini sarap iwan lanab tiyagihanin tao. Wala sila tiyagihan sing kuyag. Sarap kaagi. Kadoy kuno na sarap bang pagkaon di rahaliog mo. Pagkaripatian mo baho. Tiyo da kumanlaong maingat sin kuyag, sarap katan, masarap badyo, masarap taumpa,
masarap sa sakatan. Uy, da way kiwiyakan. Kita yan mga tuan. Na, parman sinallahu subhanahu wa ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus salihat, mga sila bariman. Bunalim pagkabariman nila. Mga sila bariman, bunalim pagkabariman nila, bunalin hinang nila, wala nila liamukan pakabayaan nila. Ulaika hum khairul bariyah. Sila yan, mga tao, sarayaw-rayaw hakabuhi, iwan sarayaw-rayaw hakamatay. Impangasuhumay tak marayaw hakabuhi, marayaw hakamatay. Nalu ad-darajatul ghaliyah. Nadawhat nila yung darajat sa taas-taas. Isin nagdihil. Allah subhanahu wa ta'ala. May tak sila karihilan, pal sa babansim pag-iman sa bunal, pal sa babansim panawhid sa bunal, pal sa babansin, bunalin amal nila, inhinang nila. Mga anak ka po, magkakunahan kita ni Wiyad Turagbos. Uno pendeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jaja'uhum inda rabbihim. O asing karayawan di hadunyan. Aun tiyatara makanila sin Allah ta'ala hadarat niya. Pag-iig na to dahil di hadunyan, umalup na kita niyo katan, padarat sintuhan, piyagkakakaran sin tao. Tiyo-tiyo din nagsadya. In nagsadya ra, amanu wa amilu salihan. Na, sila yan, in tao ganarul diya dunya, tao marayaw riya dunya, jaja'uhum, parmansin Allah ta'ala, aun tungbas kanila. Hauno yan, inda rabbihim, hadarat sintuhan. Uno yan, jannatu ad, sulwa. Wairun mabaya tao. Amin sila yadto, amin Yahudi van Nasara yadto, wairun na mabaya. Di kami lang na mabaya panalka. Di kami mabaya panalka, suway pasulwa. Nakansiw sulway namin pagkabayaan nila kadtuon niya. Way tagda po. Tunggal da imahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan ay kaumutas. Dahil hanaraak sintuhan maun kay mo nagbaita. Na, jannatu ad. Tiyatakamahan sila sulwa ingan niya jannatu ad. Inamuk sulwa tiyatakamakan nila. Innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Dua nasabut. Jannatul firdaus iwan jannatu ad. Uno yan insulga yan. Tajri min tahtihal anhar. Mag-anod-anod. Hasaw matawahababa. Anharul jannah. Suwa, sulga. Bukun suwa di. Suwa di, ayan na, magpaywan na sintao. Na atas nila naghinang ini-suwa, kabayaan nila. Pagpaywan si bata-bata, pagpaywan si tuma. Nyari mo na kaingatan. Kaya lumyan kayaon,
Nagihi kayaw ng bata-bata, nagihi kayaw ng taumaas, di mo nakaingatan. Ang paindid to, way lummi. Tajri min tahtihal anhar. Mag-anod-anod. Hababa atawa hasawom sin palas niya hasulha. Anharul jannah. Suwa, sulwa, bukun suwa di. Suwa di pagdunukan, pagbahaan. Khalidina fiha abada. Firman sinallahu ta'ala, kakal sila laum karayawan. Mga anak ka po, magkagunahan kita mo. Radiyallahu anhum waradu'an. May tak sila karihilan simbihan dayaw. Makuyagin Tuhan kanila. Makuyag sila pa Tuhan. Labing kuyag sin Tuhan kanila. May tayad to. May takiuyaganin Tuhan kanila. Zalika liman khasya Rabbah. May ta nila na daw hatimbihan dayaw. Karayawan dunya, iwan karayawan adlaw akhirat. May ta sila karihilan dia dunya. Barakat, rahmat, pagkasilat. Iwan, may ta sila karihilan tutong basa na adlaw kana-kana. Asabab sing kuyan. Asabab sin rahmat. Asabab sin barakat. Asabab sin hasya. Nagpatiko po sila pa Tuhan. Hinang nila indaakan kiukayagan. Tiangkisan nila. Imangi buka hamulka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Taniyo mga anak ka po. Dahil nga sabab yan. Imbar iman usug, ibambar iman babae, aun pamaugbog nila. Unin pamaugbog nila. Ad-darajatil ula fid dunya. Hinang nila. Hinang dia dunya, tiyo-tiyo da. Tiyo-tiyo da in sacrifices mo. Hirihil kay mo sintuhan in darajat sa taud-taud hadlaw gana-kana. Mga anak ka po, unuin hinang yan. Unuin hinang yan, may ta sila karihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, simbihan dagbus karayawan. Maka natus sahaba. Nawa maning junjungan alayhi salatu wassalam. Gimanti im mga sahaba. Tao Makkah, iwan tao Madina. Jannatul haya. Sulga sing kabuhi. Jannatud dunya. Sulga sin dunya. Amo yan ni mga sahabat, tingkaagi nila nag-ibadat diya dunya. Naunin sulga kabuhi, unin sulga dunya, arrida bi ikhtiyarillahi lak. Kuyag sadya kaw, hapini kay musintuhan. Pinian kaw ragbos, pinian kaw pagkaon, pinian kaw pag-inom, pinian kaw pag-ibadat, pini kay mo yung kataan karayawan, ingata sadya uno naman, pini kay mo sintuhan. Ay mo na, ingatan napso mo, long mo napso naman yung kabayaan mo. Nung musahwat uno naman yung kabayaan mo. Inyahudi amwad ting kanila. Sa lugay ang panapso, sa lugay pa ang sahwat, sa lugay pa ang pikilan, sulga dunya yung kanila. Nain kita sulga kabuhi, sulga dunya, arrida bi ikhtiyarillah.
kuyag kaw hapini kay musintuhan, ay mo pala mura magpiin napsu mo, ay mo pala mura magpiin syahwat mo, sakawa innapsu mo iwan sin syahwat mo, pataallo ka pakuyag kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu anhum wa radu'an. Kita niyo mga anak po. Na, amo yan ang kabuhi si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga sabab yan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, zakata mal iman. Bukon sarap, ingkya na naman nila. Bukon sarap pagkaon, bukon sarap pag-inom, bukon sarap gimpaisan, bukon sarap pag-atod. Sarap pag-iman, sarap pagtaat, sarap pag-ibadat. May taad to, kuyag, sintuhan. Zaka ta'mal iman man radiya billahi rabba. Kana naman mo ilanab. Nagsakalin, lanab ka na naman niya, lanab sin syahwat niya, lanab sin napso niya, lanab sin gimpaisan niya, lanab sin pangatod niya, lanab sin pangdungog niya, lanab haygad simud niya. Zaka ta'mal iman. Kalanawan siya sin pag-iman. Kalanawan siya sin rukun iman unum. Kalanawan siya sin rukun unin lanab, kuyag. Dahil nga sabi to, makuyag siya mag-ibadat. Makuyag siya magtaat. Makuyag siya sinpini kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita, kala sallallahu alaihi wasallam, la yakdillahu qadaan illa kana khairan lahu. Ingkatan pakaradyaan. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala, harap maun kaniya, wayro ni kakangi hikarayaw kataan. Dia aksya pamarayaw, hikarayaw, liang charing hamangi, hikarayaw. Sa bangman, piun niya, ing kabayaan, sin mahasut si mahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga anak ka po, unimbeta si mga sahabat kato taniyo, aadjun nas, fid dunya wal akhirah. Hisyu in manu siya ganarul dia dunya iwan ganarul dia adlaw kana. Hisyu manu siya marayaw ria dunya iwan marayaw adlaw kana. Ikaisa, number 1, al-khashi'un, al-mutawadhi'un. Intaw ganarul. Di hadun niya iwan adlaw akhirat, amo na yung tao nagpapatiko, puinatay niya patuhan. Amo na yung tao, mapati baba hapagkahin niya. Aturan yun hiwasin tawa masa na to ini. Nawang mabihad to indagbus, ibadat, tadpauan hulbala. In pagpatikupo niya patuhan, in pagpatibaba niya papagkahin niya, ibadat natampan niya imbala, natampan niya mulka, pabaran niya, papamili niya, palawom sing kauman niya, palawom sing paghula niya. Taniw yan mga anak po. Maita, jikrullah, nanumtum siya patuhan. In zikrullah ibadat tadpa'u anhul bala, tadpa'u anhul musiba, tadpa'u anhul pitan. In pagjikir niya patuhan, matampan ka niya imbala. In pagtumtum patuhan, in pagjikir patuhan, matampal ka niya musiba. Nanunumtum siya patuhan, sa di niya karon, akanon niya rin sarap sinapso niya.
Agarun niya rin sarap sin mata niya. Agarun niya rin sarap sin tenga niya. Agarun niya rin sarap. Kaya na naman sinigad simud niya. Iban singgim paisan niya. Ada punimbar iman. Lanab sin pag-iman. Lanab sin pagpatikupo sin atay halawm sin sambahayang kad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Ano yan mga anak po? Na, uno hindi krula yan, kakuyakan sin Tuhan. La ilaha illallah. At ura yan. Bangyan ibutang at timbangan. Isa-isa sin la ilaha illallah timbanganan sipag. Puno na yung kataan haguhin, iwan sin luon niya, iwan sin kakayaan niya. Malaguing karayawan sin la ilaha illallah. Naasuwa ko nimbaran mo. Nakapila mo na jikilan. Nakapila mo na liapal. Amin lapal daring halawm sin atay. Sutsiin atay. Sutsi imbaran. Mga anak po. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, daytan kita ni hadis. An Anas radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li ashabi. Nagbaita siya mga sahabat niya. Dengan mga sahabat, siya baita niya. Di Abi Ayyub al-Ansar. Uning kaya baita niya. Ala adulluka. Unulong na mabaya kakao panduan ko. Tunyukan ko inatay mo. Bang mo mahinangin-hinangin ni. Kakuyagan kau sin Tuhan mo, iwan kakuyagan kau sin Nabi mo. Bukun imbiyay ta, kakuyagan kau sin tunang mo, kakuyagan kau sin bagay mo, kakuyagan kau sin family mo, bukun. Sa imbiyay ta, kakuyagan kau sin Tuhan mo, iwan sin naraak niya mo kay mo. Kala bala ya Rasulullah. Baitaan na ka, muunin hinang yan. Bang namu mahinang, kakuyakan kami sin Tuhan namu, kakuyakan kami sin naraak mo marika mo. Ini pangasubusin tao bihon. Haun ulaw nin restaurant bihon, masarapin siyakul. Masarapin piuto. Masarapin tinapay. Masarapin kahawa. Makadari radto, nabangkaw kasarapan simbihan to pangasubuhan. Lawa kayong pangasubu ini, unuin hinang, bang mo mahinang, kakuyakan kau sin Tuhan mo, iwan sin naraak mo, niyamaun kay mo, ikaw iwan sin ahli mo, iwan sin family mo, iwan sin tolong sin kauman mo, iwan sin manusia saplag. Kala, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ika-isa. Sil bainan nasi ijata pasadu sugpata in manusia apabila sila nagsagga. Apabila sila nang larak na sinsara sin Tuhan, di na sila makad sin kabayaan sin Tuhan, sugpata sila harap pa Tuhan, sugpata sila magkahi. Kakuyakan kau sin Tuhan. Sabab ubos na plansyado na yung sara sintuan na babaw singgumi. Kaya parahan niya Nabi, la simpiara Nabi banda sujunjungan tanim. Napabilan tawri na makad, larakon nila kagi. Sugpata, bang nabugto. Pahuguta, bang hikarua. Wa qarrib bainahum ija tabaadu. Papagsuo ka sila. Bang sila limayo na rin nga kabayaan sin Tuhan? Pasuo ka sila pakabayaan sin Tuhan. Akrabakum ilallah. Masukan yung pakabayaan sin Tuhan?
Ano mo na yung makadsing kabayaan? Dahil nga mga pangilahan si makad kaniya, amin marayaw addat, maaddat magtuha na kapagsuo ka sila. Ang buo kayong pangatayan nila. Ini kato, silbay na si Jatabagado. Sugpatay manusia, apabila sila sulutay manusia. Ayaw mo papagigila, ayaw mo papagjangkiya. Bang nahinangin na sabot to para kalayad to, kakuyakan kau sintuhan, kakuyakan kau sinarak, sinallahu subhanahu wa ta'ala, in bunga niya. Madawhat niyo, in karayawan dunya, sulga dunya, iwan sulga, kakalhadlaw ka na. Namura-murahan, mga anak ka po, uuhon na to, inatay na to, uuhon na to, impikilan na to, uuhon na to, impituang gautabaran na to, ay na to paibukun sin lingkat hadunya ini, lingkat di dihilan pahala. Pakuyakun na to, halingkat dihilan sin Tuhan pahala, hakabuhi na to, iwan hadlaw ka na. Damik yan, pagtaayunan na to, in kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, bangyad to piyagtaayunan na to, in hirihil ka to tanyo sinallahu ta'ala, huyag hadunya, iwan kakuyagan hadlaw ka na, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiqa was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi